بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dahil wamban kemon may palanggungan, matattoe, kasalihan, si agama Allah subhanahu wa ta'ala, tukbalte in pagsaram sukurin si Allah, in sababannen, masimasi, continue in pagpangadjiten, kahaba jumaat, tuo si lugar ininen at tawakan si tempat ininen, dok, tanda, pagnehet-mehette, dangan parangan, tiyak kita katambahan, ngahek ka sa usapainte, iyene mapatimukin, si pagpangadjante, si lugar te ininen. Ang banien, daran inin tabisara atawa kan tasubahat we siye misara si deheluhan. Atawa kan maghimumungan si deheluhan. Masampay agama Allah subhanahu wa ta'ala silabean pangmukte Muhammad sallallahu alaihi wasallam binantu te edwe Allah subhanahu wa ta'ala yeneme siye nuntut ilmu. Binantu te edwe Allah subhanahu wa ta'ala yeneme siye nuntut ilmu inurungan we ne level. Inurungan we ne mian kaangkatan. Kung si parman Allah subhanahu wa ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Syahidin si kaptangan Allah subhanahu wa ta'ala menunjuki si pangangkat manusia nuntut ilmu walladhina utul ilma darajat. Yeneme siye patek kapain Allah subhanahu wa ta'ala si pagpangadjian inurungan we Allah subhanahu wa ta'ala daraja. Inurungan we Allah subhanahu wa ta'ala posisyon bidda ang bansawekne manusia pagkasine ga nuntut ilmu. Ang banien subay pahadjete in kaptangan Allah subhanahu wa ta'alahin subay esebte in kita binantu pa in kita we Allah subhanahu wa ta'ala naway mismo kita gitdapo baranin ilahan-lahan wete iene may parkala ininen. Ang banien may pong tinay matatto si agama bilang hadya tasji'iyya atau encouragement pagkiti tingahik ka gi tapagpatahaan pagki pandak manamal waktuhin puas ang banien niya dambuak maudu baya kunalasayne supaya pagtamam ko, duk pagtamam mo, duk kemon kita di, in parkala ininen mabennalin. Duk kemon painte, magpain, si dambuwa parkala ininen, sisiyahin mabennalin, bang pain tatayma te bang kamali kite, damikian, bang pain tatayma de, bang siya makamaliin, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ini mauduin, iene inalenan we me siye magpangadji latun iene me kasinduehan ga bakas ngadji kwe akule inalenan we de wahabia. Sine be inalenan wahabia ininen bakas ta subahat ko mian dan tahun mian palabay atau akan 2 tahun palabay ga pe kumakaasik si kuliah ta salasay ko ininen sumagawa bilang kulang padalasay ko yehim si tenged Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah
Po ito baya kung alasay ne, dikit-dikit, bang sineted inalenan Wahabiyah, duk bang sineted inalenan Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab. Pagi kay kahanang bankite, lagi nen silahat basilan, duk tumay niya jalai. Sampai peme lahat sindoy sa tiamban painte, lahat Saudia. Pit na hipar kala ininen. Pinaing inkao Wahabiyah kyaw sa inin manhaj nun. Ubus ako pila na husun na inin manhaj kun. Napamante ko bang inggehin mabenalin si mian antara may bisara ilien. Tabasa ko bang sumian mian sarta binas sawe ko dibuhi si dambua kitab alenen Kitabul Mi'yar. Alin kitab ininen? Kitab Mi'yar ininen mian muallif nen Ahmad bin Muhammad al-Winsirisi. 10 volume. Luwahan nen. Painte muallif nen. Ine dialem ne ininen madhab Malikiyah. Kemon patwa amban me ulama al-Malikiyah la ikemon dialem ne dalam kitab ininen. Ilien painte nian dalam kitab ininen. Sakay binasawe ko iyan painte maudu ininen si dambua sad kitab mian alen kitabin tashihu khata tarikhi haula al-Wahabiyah. Iyan pamabentel me kasaan si pasalan inalenan we de Wahabiyah. Ilan painte tabasakon. Ubus hikahan kitab ini na natawakal lambahan nen dahatus yeduk 10 lamba. Binas sawe ko tinargid suwe ko pinanda garungabot tengah sapha. Diyan ito agin kemon dialem nen. Sumagawa dumain maanhanen we mian tabisara dialem nen kemon importantihin. Dukbang ini maksud kitabin hangkan sinulat we otor yani kitab lay. Minjari in otor nen otor kitab iyan Syekh Muhammad bin Sa'ad As-Suwair. Baka sinin ngaji si Madinah. Kapandakan nen amban ne sababang tinaklipwe ni kitab ini nen magreklase. Si painte si lahat Maghrib. Lahat sa depan. Sakay si magrehla pag tek kasi si dambua lahat no siya plano inalena no de as Senegal kwe niya problema. Ubus pain iyan may painte magtrabaho si ari planuhin ataw kan pain may kapitan nen bang upama si may kapal ataw pain pilot nen nagin ho tabi magtuy makatulak ulang maglabi si may ho kite patambay to ataw kan istambay to NML leo si lahat Senegal ininen. Na ina hinangdambua painte Sheikh ininen bakas ngaji si Madina Dr. Muhammad bin Sa'ad As-Suwair misitay hapme mian university la silahat ien. Na pag misita sa usa niya dambua Dr. alenen Dr. Abdullah ilian painte manakrim niyahin. Atinen mian manampangyehin mga hatulyehin siyempre bisita. Na sampai ubos ni painte magbisara si pasalan bangwe painte nian ine maksud nen we misita duk bangwe tumegge sila tien budu may lahat alai na pain na in ako ininen pain Dr. Muhammad bin Sa'ad As-Suwair nga bakas ko pain ngadji si Madina sa inin naihip man agda mauduin tapabintong painin kami benalnin kalahasan kami lahat Saudihin sebab nen painin laay haramainin Makkah Madinah kalasahan kami painin ni ulama nin peggein siya yan painin niyan tabilang amban ni ulama sa hadje entero dunya painin ni Dr. Abdullah ini nen sumagawa anen painin halian kami dambua madhab dambua painne mian lalan
atawa palinganan si agama yan pa inne madhab wahabi. Iliin, bisaranin. Malasaya si lahat Saudi sa haramain. Malasaya si may ulama tuo pag mian tao pa inne. Duk binilang mo ini ulama ahlus sunnah wa jamaah sa halli amban me bisara me kaulamaan pataathur niya mian nganekit dalam pengatian de yan bisara sin madhab wahabi. Paman paasik pa si Dr. Muhammad bin Sa'ad As-Suwair pa inne kamali pamahamnin bangsain. Napa inne awe sakay magito sa amyaan pa inne baya ko pa inne matampal ni bangsine mian ini i'tiqad bin kinannal bin bangsine asal kasabin nalan wahabihin. Na kapag nakanin, magbisara ni sa miyaan, si tapili siya dambuwa maktaba. Ubus may masyayikh kulang maglabi, mian 12 hektarin, may ulama si Del 200, ubus duwangan lay, dumay magdiskas, sumagawa, mian pagdiskasan din, supaya si umabot hap kasabinalan. Dumay ko, kita bang magdiskas, mag-ensem, pinain, siya po yung mabendalin, guys, siya. Miyan ko netapain ko ang sinilay bang siya makamaliin ang matayma de peke bang kite tayma de ini sab dumain kite miyan walang personalan mag-agama kite agama sa bennal inapastin asi Allah subhanahu wa ta'ala na pagsausa sa miyan hinukom ni si dalawa misrahin Dr. Abdullah iyene sawe Dr. Muhammad bin Sa'ad As-Suwair yan pa inte da saway ni magdiska ide lo bisay. Ina bisaran ni pa Dr. Abdullah niya pa inne dambuwa patwa. Sinaput pa inne we Alwin Sirisi si kitab ni pa inne Kitabul Mi'yar. Kuya sabot kon sini. Niya pa inne dambuwa patwa sinaput pa inne we Alwin Sirisi si kitab ni Kitabul Mi'yar. Si ano pa ini? Si volume 10 dambuwa pa ini sinapot ko ini fatwa ini. In fatwanin suila al-Lakhmi. In sino si Lakhmi ini? Ali bin Muhammad al-Lakhmi dambu ay bakas mukti si lahat Andalus. Dambu ay painte bakas mukti si lahat Andalus. Iyan ay painte bangkwe Bahaya dari Andalus mukti Spain pa hindi bang si English ang Andalusin sila Spain pagi bakas marin talai mian Islamin labi 800 tahun dambu may US may Rusia may makurwen labi 800 tahun magnapura Islamin yang tanah na dunyahin pa hindi mian kisikan Islamin tagna dambu ay man mukti yan pa hindi mian Ali bin Muhammad al-Lakhmi mufti si Jamanley si lahat Andalus duk sa Malul Afrika painte pagmuktihan nin painte mufti Abdul Aziz yan painte maano matuyo sa yan posisyon nin langkyo manamalan ini patwanin kinilawiye si manusia yan kahinangan masjid we wahabi si lahat de ini painte hukuman nin bang kita kahinangan masjid we inalenan piro ka wahabi sila hatte ini pa ini bang kita bahayang la sahih bisa Dr. Abdullah pasi Dr. Mian Muhammad bin Sa'ad As-Suwair saran ini iftanin batil pa ini gay pa ini tinayma sambayang we tinayma pegge pa ini wahabi ininen si Jamanley dambu amban rukun Islam inala ano ini tasabut si kitab painte mian tas'ihu khata tarikhi hawla al-wahabiyah dambu amban rukun Islam inala ano ini iene haji paine dumay paine wajib nasakay mag-ibta may ulamain si Jamanley ko ini painte
Mian Ali bin Muhammad al-Lakhmi bahatil sambayang malain pigi siya khawarij siya. Ga sebenna nuhut daakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na ine pa ine gepi pa ine mararahi si kao bisa may ulama kami ininin yun yung Wahhabiyah. Pain Dr. Muhammad bin Sa'ad As-Suwair ine be pa ine kinimat nun Wahhabi inggehin inin. Wahhabi pa ine si Saudi Alay si lahat najad. Ine pa ine si Riyadh pa ine awi. Ibasa ine mag-ipta may ulama Andalusin si zaman ni Wahhabi bahasa matuuli. Na pagsawpang pagsamyaan ni bisarahin. Pain na dakpikite umabot si kasabin nala. Baho pigite pain na nagna pain Dr. Muhammad bin Sa'ad As-Suwair. Pigge miyan bisan sinambagwe ni bisa Dr. Abdullah. Kinisoy ni magdiskasin. Dakpikite pain na umabot si miyan kasabin nala. Atau dakpikite pain na umabot si Tuggo. Dahil lupain na tilaw te kaam, in muallif kitab iyan sumyan kamataynin. Iyan kitabul mi'yar. Pagge la ipatwahin. La itabettad disarahin haram ng bahaya si Masjid Wahhabi. Na tinilaw bang sumyan, miyan kamataynin. Na pagtilaw bang sumyan kamataynin si tahun siyam hatus duk 14 Hijriya. Mate, ira po kitab ininin si Dr. Ahmad bin Muhammad Al-Winsirisi. Ipainte miyan muallif din kitabong ayar. Ubus mate iya si tahun siyam hatus duk 14. Naamban pagiduan ni patwa ininin amban Dr. Muhammad bin Ali Al-Lakhmi dinakdusab tinilaw Dr. Muhammad bin Sa'ad As-Suwair bang sumiyan kamataynin. Pigdi ngeddo ya patwa, dambu amban bakas mukti silahat Andalus, duk sa Malu, Afrika. Na pagtilew sa miyaan, mate iyan ay mag-iptaininin, iyan ay magpain, haram ng bahayang si Masjid Wahhabiyah, duk subay ilarak sine-sine, mian amban ne firkasin Wahhabiyah, nga hinang baktid si dambuha kauman, sumiyan ni mate iya si tahun 400 duk 78. Ilian sambag painte Dr. Muhammad bin Sa'ad As-Suwair. Kasi Dr. Abdullah. Napain ni awe. Weay pain ni ikaduay sambung Dr. Abdullah. Weay pain ni tilewnu oras kamatay din. Ine pain ni magduwe-ruwe ni sabkew pain ni. Simiyang ulama kamihin. Allahu Akbar. Ga pain ni. Giku ga ko pain ni magduwe-ruwe. Sa pain ni hanggang tilaw ko bang sumiyang kamatay din, yan ay mag-ipta, gay manjari ng bahayang si Masjid Wahhabiyah, piggi ininin labean tatunti kasabin nalanin. Napagsamyaan, pagsulat kumyan, kamatay ng buhayin si tahun labi siya mahatos, yan ay mga linpatwali, ubos pangiduan patwahin, matay si tahun labi ang pathatos, naku ito pa ini tilaw tekam. Kemon mi ulama maluyan. Sineruhan din. Ini pa ini manjari pa ini aahin murung patwa. Murung bisara. Sidambua aaga pipatag. Napainde gai. Pagi pa ini dambuang ban mi ilmul ghaib. Allah Subhanahu wa ta'ala ro mga tawanin. Duk panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam mangiba kasinakahan ng Allah Subhanahu wa ta'ala sinipat aamyaan sa amyaan sumagawa kahit kahanin, dumaindu, magtaalim, sinipat at jawe ni. Amad na ilmul ghaib. Na pa inni, tiya pa inni ang shernin, pegge sa miyaan pa ng bagdin. Saddi ang ban Allah Subhanahu wa ta'ala ga niya nga tauhan ni bang miyan mapaatag si sinongin. Pa inni kamali kam in Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Inana si tahun dangi muruk tatus duk 15. Paano? Iyan ay magtusi sa Saudiyahin. Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Iyan ay kitab ni kitab tauhidin sung sinalasay kini. Isebesebong bi inanak si tahun dangi muruk tatus duk 15. Sini magito patwahin. Iyan ay maghukumin sini ng bahayang si Masjid Wahhabi. Painte Ali Al-Lakhmi
Mati si tahun 400 do. 78. Pamam tala na yun. Elet na ininin. Elet na ininin 700 labi. 700 tahun labi. Elet na ininin. Namang minista-bista way akal, ganiya makaifta. Hatusan tahun bahu pe umatag. Pinain haram na ang bahayan si Masjid Wahabi. Ine kayo maksud din. Bang magpatwa sambat Dr. Ahmad, miyan ustad kami si Tauhid, sampay ako mamasahan niya, bangi magsara. Kahaba arbaa. Bang pain ne STS7 di pain ne. Bang pain ne magpatwa ulama magribin. Ulama pain ne samalu Afrikiya. Pasal pain ne Wahabi do bang pain ne maksud din Wahabi. Matusi kita ininen. Maksud din pain din niya inalenan min Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum al-Khariji al-Ibadiyah. Si tahun Al-Qarnu Tsani. Si tahun labi dahatus. Ini Abdul Wahab bin Abdurrahman. In Abdul Wahab bin Abdurrahman ininen Khawarij. Inalaan ne da samping amban ne rukun Islamin. Kinulangan ni agama Islamin. Hangkan hinukum me ulama in si zaman ne gay manjari ng bahayang si Masjid Wahabiyah, gay manjari ng bahayang, gay tinayma sa bahayangin, si Masjid Hinang Wahabiyah, pagge dumain maksud din pagpalantop sin agama. Na ilian, benal patwari. In Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab, rahimahullah, inanak si tahun dangi muruk dahatos duk sampuk lingay bang dalay sa mekin, kapasin mekan hadjaye. Gak benal. Nakaikahan, gini ko pili, sarong ni bang miaga wakas makadjilay. Sa makadjil, way begay piniha ka sa benalanin. Pinain Wahabi ininin hukuman ng Saudi. Subhanallah. Kamali si manamalan. Niya inalenan Wahabi, yan ni Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum si Al-Qarnu Tsani. Mag-ikhtilaf na ulamain bang sumiyan kamatinin si atas duwe kaul. Warraji Allah tabaraka wa ta'ala a'la wa a'lam. Si tahun dahatos do siyampuk duwe mate inalenan Abdul Wahab bin Rustum ininen bin Abdurrahman bin Rustum oras miyaan kamatinin na ilien inalenan Wahabin. Mag-ifta may ulama painti Andalusin, ulama Magribin, haram sinambahayang si mian si Masjid te. We bang asal maksud din Wahabi matuuhin painti Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab iminaksud din Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab nagakipatag. Pagki mag-ibta siya si tahun labi 400, duk ilalim patwahin mian si tahun labi siyam hatos, duk Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah inanak si tahun dangi buruk dahatos duk 15. Duk mati ye si tahun dangi mo duk 200 duk endem kayo gak peniya pangalab-ngalab de may parkalayin paatag. Ilan patwarin walhasil dumain kite. In Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab inusyente. Sine mangalanan niyahin me Shia. Sine mangalanan niyahin me siya me Sufia. Pagge gini siya makausaha bang niya magurong sin si me kubur. Gini to eddo de pagge inalaan me parkalayan pagge wasila to ila shirk. Makabuo, makapaluwas kita ang banagama. Namba niya me kung tilay matatuay si agama inin kasabin nalanin. Wahabi di hello. Si painte sa malul Afrikiya. Ikaduwe sambung. Alin painte matusikitehin Muhammad bin Abdul Wahab. Alin malaisisiyahin Abdul Wahab. No kamali si bang alenande mian Wahabiyahin ang Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab. Bukan niya pangalab-ngalab ni. Bu painte magdawahin Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab. Si mian Muhammadiyah pangalinyahin. Sa asal matumuunin iyan ni Abdul Wahab bin Rustum. Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum al-Mutawaffa sanata 191. Iliin painte mian kasabin naranin si Jamanley. Nambaniin ando urayang bang pagpayambi kami makamaliin insyaallah tayma kami sa bang isab kaam makamaliin si isab taymaon bi mian pagi maksudten bi kasabin nalan dumain kite mitnahan ni ulama dumain kite painte ngoto-ngotohan ni ulama dumain kite tu magpiha kasabin nalan
Sumiidihingan may bisay ni pagki makapit na. Pihon ko, dambuan ban me bisara takaleku makabuo-buo. Muslim dam entero dunya sa mapainpainde mian plano Wahabi. Sino Wahabihin? Bangwe panganal din in kita ngajian kita Quran, duk sunnah, sine-sine na bangan agama ini, aliran kita Wahabi. Aku panagnaan Wahabi. Importante ga ako paluwas ang manmanhaj mian painte Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ako panagnaan. Bisan bet ang paindi magpain man aninin. Ako sa Wahabi kugai. Si ako ni kemon alen Wahabihin bangi panganalin. Sine-sine na bangan Allah Subhanahu wa taala. Duk rasulne pinasaplag agama ininen mian Wahabi. Ako panagnaan Wahabi. Eddo ko kemon alen Wahabihin. Sumagawa nin pigi numay ni maksuri. Pamaka kajawe Mesye mian mandeman yene damta Allah Subhanahu wa taala. Mandeman agama Allah Subhanahu wa taala sumagawa gidu babay Allah Subhanahu wa taala ko natasabot koy in Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab bang dalil mian semmekin kap pinasemmekan na jay pigi magsali alinden. Magsali alinden ka niya mian kasarin nalanne bang sebaya basari kitab ininen duk bang sebaya basari kitab Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ikatelu sambung. Dambuwa ang bantakis sa doktor kami si Tauhid Usab. Doktor Mahir sarta imam kami lai si Masjid Pagsambayang sa mga Kamilay. Labi na inin 20 tahun ngaji ko siya kitabut Tauhid. Kitab ini nin pinangadyan ko siyahin bang ennem kayo kay kami mian denangan ko Pilipinohin. Sawe kun ni Saudi, duk ni Yaman, duk ni dambuwa man Rusya. Kini sawe ni si kami niya dambuwa bakas mengaji usab si Madinah. Amban Hindi. Sakay mule sa miyaan niya dambuwa lai alim si lahat India. Magto ko ikite bilay. Sakay iya ubus magto kahaba ellew atawa kahaba si mana ngandua ay puas amban pagto ni iya Allah pa inne. Laknatun pa ini dambuwa kafir Muhammad bin Abdul Wahhab la sila Saudi ilakna iduanin ya Allah pa ini murkaun ya Allah patalahon ang bangkay mi ayin natakalaw dambuwa aayin makas ngadi si Madinah Papua ni ineddo kitab ini ne pinangadjante ini ne inalaan Koberne samyaan inalaan Koberne Bupi pinabasa siya. Pa ini basahon ko kitab ininin. Napagbasa kitabin, pagpilinan ko ay sumuhin, Subhanallah. Ga ako pa ini bakas makakite kitab sa ito hapan nin tinaklit pasalan tauhidul uluhiyah. Ga ni pa ini niya paham ang ban kitab ininin. Way pa ini gayha, dialem nin pa ini qala Allah Jalla wa Ala, bisa Allah Ta'ala. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bisa rasul qala as-sahaba bisa sahabat ikimun yalinen gani amban iye napain boy-boyin atau pain aaininin katauhan no kay pain bang sine magsulat kitab iyan pain ni gai Napainne yenheb iyan painne dapuunin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Takibut. Painne al-kafir. Yen painne magsuat ini kan kafir malay silahat Saudihin. Subhanallah. Sampai tapili sihap maktabah library. Asal tinakid wekne sampai pinayaman wekne sinet bang sini asal mualif kitab ini ne pagpayamne Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab magtaubat. Pa ini inosente ko pa ini hati ko pigi tawasakon ini kitab tehelu ini patwa pasalan Wahabiyah gay manjari mian ng bahayang si masjid de pigi mi ainin kafir se bennal me patwa me ulamain sa pagpayam lumang sino otornen gape inanak Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab buin maguin manusiain kemon sali do ulama sali do gay ga niya nga tauhan parkala bang ini mga matag sumuhin hangkan magdambuwa si mian Wahabi adhello dumay painte Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab buadapo din Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah gaya painte mo madhab bahu malainkan ine binoonin madhab me sahabat duk me painte salafus salih duk me tabi'un duk mapasunuin pe ine binoorin
mian manhaj din, manhaj Quran, duk painte sunnah, bakas panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ili do. Nadamwa alim ininin magtaubat. Kahawa sabiya painte, mian puas amban dars ni. Ya Allah paine, ampunun Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, duk ampunun kami. Inosente kami, kapitnahan niya kami. Ambani eme pung tinay matatoy si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Mura sa tinambos painte mong ininin pigge niyan kuya istale po ng introduction mukaddimah hadya supaya tahate yung kasunuin insyaallah po ito miyan basate kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab wa sallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Puas pa inti amban kapanlasay te yan sira mian dangan parangan pegge bilang subhagi kinatawang kekahan. Kung ito basate yan kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, kitab ni Kitabut Tauhid. Tasalas sa iwe te mukaddimanen ni an bang tiasimana ni an palabay. Sarta ta continue idambua pa inte gurute kalasahan ngadji sikismul aqidah wal madahib al muasirah. Pa inte dambua mi an gurute akhyar amsalan sanuuk magmasteral ye pa inte si madda tauhid. Gihip ko inin patok na lasay ni sumagawa nin bilang painte pigye kawajiban kami makahati kami bisan kuy ahat masampay si tati-hati kamihin sumagawa mas labi mian painte nga tauhan ni atawakan patok na lasay de mi siye mutakhassis ininen course din si painte maulo inin sumagawa ambanien pakuko si Allah subhanahu wa ta'ala bang pain urungan ni ku taufik do mian bang niya kamali ko mian pangampunan ni ako pagkin ako ininen makanak baaho mang pinayaman dumain pa si pangumulan pagkin labi ni ko 20 tahon ulang maglabi March iyan 26 tahon ni ko sumagawa makanak baaho ngadji makanak pa inte baaho ngadji basa ti kitab nen ikaduwe pasuno amban mukaddimane babu fadli tauhid wa ma yukaffiru min adh-dhunub. Itu bisa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Bisaranin pangajian pa inne kahalgaan atau akan kalabbiyahan yene pagparambus-bus si Allah subhanahu wa ta'ala wama yukaffiru minadh-dhunub duk bang taeddo mo yene kahalgaan sin pagtawhid layta bebbe kweno inampun wi Allah subhanahu wa ta'ala pardusihan mo nanaan si ininen ne kung tinai matatto si agam Allah subhanahu wa ta'ala sa ininen kajian tauhidin bang tasaben na weno in pagtawhidin si Allah subhanahu wa ta'ala inampun pardusihan mo sumagawa niya martabat ni dumain painte mian sukatan ni kiunumba si Allah subhanahu wa ta'ala niya may pagkusihan mo inampun gai duk martabat ni pegyain kasabennalan ini pagtahkik panabennal sin tauhidin ala marhalatain si atas dua marhala si atas dua parkala panagnaan ni kita sabennal mo in tauhidin subay hinang mo imun pangandaakan Allah subhanahu wa ta'ala iyene mawajib malu si kauhin duk palili keu amban kemon pamikisan wa Allah subhanahu wa ta'ala kapandakanin kemon hinaram panagnaan
Ikadue, subay hinang no kemon kasunat-sunatanin. Duk palili kyo amban kemon parkala kinabunsihan we agama. Yene me makruhat. Gak niya tayo do nula ipahala. Malainkan bang pehumek ka in parkala iliin. Pain me kasinduehan sin ulama. Labo pehap haram. Naan sininin bang tahinang no ataw kan tabi beg mo due marhala ininin. Iya painte tarkul muharramat. Patala kyo amban kemon hinaram. Duk painte hinang wenu kemon mawajibin. Duk hinang mo kasunat-sunatanin. Duk palili kyo amban painte makruhat. Tasaben na luwe ng pagtauhidin. Na in muallibin rahimahullah puas ang bansinabot tuwe ni mukaddima introduction sin pagtauhid. Sinunuan ni duk kalabiyahan sin pagtauhid. Ngurong encouragement si me mamasa kitabin, si me mapakalehin, inurungan we ni mian kabaya nga hati pasalan tauhid. Duk sige painte way de jadwal tauhid ini be pahala na ini pahala ni inampun Allah subhanahu wa ta'ala pardusihan mo wa qaulullah ta'ala pamano sita sabut wa ikwan sini pasalan kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ganiya dialen ni sadili pamano panagnan wa qaulullah ta'ala bisara Allah subhanahu wa ta'ala bang nihadja pinikil we mesye magpain inalemni pamayam den Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bang nihadja basara kitab ininin kue pamasa sindambu alim silahat India sampai makapagtawat gani sa dili wa qaulullah ta'ala bisa Allah subhanahu wa ta'ala ina bisa Allah alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Pada Allah subhanahu wa ta'ala yeneme siye magkahagad sayang gibantuk pagkahagad din binisara we de duk delak de dumain hadja mian bisara gi binetegan we gauta binisara we della in aku magkahagad ko sinaben na we pangatian in aku magkahagad ko gay ko naima agama sadili gay ko magtuhan saddi aman Allah subhanahu wa ta'ala kahagad ko panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam si kemon bisarani duk inang gautaan wene pegge mararahi sinambuwa manusia magpain amantu magkagad ko subagawa kami nagbegan we kakailang ni given na partik iene painte pagkagari pero Allah subhanahu wa ta'ala alladhina amanu iene mesiye painte magkahagad saben na rin pagkahagad din walam yalbisu imanahum bidhulmin insi magkahagadlay sumagawa ga sinagetan we de pagkahagaden duk ine duk zulm anyanya katauhan di kewang ine maana-anya insi ayat ininen zulm si waktu paturun ayat ininen tariwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu syakka dhalika ala sahaba kaunitan le sahabatin paturun ayat ininen si waktu paturun si panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaunitan si painin lah maksud ayat ininin sampai tinafsiran wede in makna sin zulmin nan si ininin painde ayyuna lam yadlim nafsa sini ante painne damu amban kita gay makaanyanya ginahawarante nah pamano kita kemon de kung kinai matattoy siya ka mamanagnaan naman dello pian painte ginahawaran ko atau manag naman ginahawaran ko tanyanya we ko ginahawaran ko hangkan me sahabatin a'lamun nas fi hadhihi al-ummah tamanan taon na manusia si umat ini sumagawa pagunitan si waktu patulong ayat ini pegge bisaranan sini amban kami gay makanya na ginawaran pegge si pamaham de pada Allah subhanahu wa ta'ala alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun yero manusia gataannya we de ginawaran din atau gak makanya si sawede ini manusia adu magkasanyangan si eleo dunya labinen bang semole tujuh hadarat Allah subhanahu wa ta'ala ini manusia iendo pain panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam laisa ma'naha kama ta'nun
Dumain pa inne maananin kwe kinannalbiyan. Yan ma'na dhumin naan si ininen. Alam tasma'u qawla 'abdi salih. Dake pa inne takaledi di sara dambuha ipun Allah subhanahu wa ta'ala. Kwe pa inne si Luqman. Inna syirka la dhulmun 'azim. Sabennal pa inne insirikin anyana tamanan hadje si Allah subhanahu wa ta'ala. Namurad naan si ininen si ayat ininen min alfadhil umum yuridu bihi al-khusus atawa urida bihi al-khusus. Zulm nakiraye common noun ya bang si English di katauhan mo bang anya ini sumagawa pa yung Islamic code pinangadjian si usulul fiqh bang pa ina batek kayatin sa ininen pa inne bu niya naksisne niya nartantune si ayat dambua kwe pa inne inna syirka la dhulmun azim sabennal pa inne insirikin anya nya hadje us padek ayat ininen gay kinatauhan bang zoom ini na pa inde min alfadhil umum urida bihil khusus amban me common noun sumagawa asal pa inne maananin proper noun kung hiti bang imbis sarahin para si Kemon, gay kinatauhan bang sine tinigiin, umus niya darua ayat magpain miyan na tinigiin pa ininen, nasaiin, na dhulmin naan si ininen kalimat nen nakiraye, gay kinatauhan bang anya niya ine, pagke sabut te pasong-sumiyaan, iene bayuan si dhulm. Gay kinatauhan na paimpangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam gake paibne takaledi bisadang buhay ipon Allah inna syirka la dhulmun azim sabennal paibne in pagsaputuhin si Allah subhanahu wa ta'ala tamanan hadje ni anyanya na ininen murad ayat ininen yan pagsaputo si Allah subhanahu wa ta'ala pamanon de si bisara may sahabat tariwayat Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu kaunitan may sahabatin, subhanallah. Susese. Kau sige magkasanyangan si Allah dunya labinin mag si Allah dambuli. Pege sinupatan ng Allah subhanahu wa ta'ala ayatnin. Sinesine gi makaanyana. Ulaika lahumul amnu. Siya niiyan pa inni magkasanyanganin. Wahum muhtadun. Dialento Allah subhanahu wa ta'ala. Susese. Kau sige alamod si ayat iliin. Subhanallah. Pagpikite. Mukassir hekka manamal duse kita suse bangpain Allahin wa basyiril ladina amanu wa amilus salihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar pakego ni Mesie magkahangat niyan magiman si Allah subhanahu wa ta'ala sa benda niya tinagamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala siya surga in surga alay niya may subah nelu yang menjawab ni us kita susi bang lamog do kita sibisa Allah subhanahu wa ta'ala si kahapan iin subhanallah in me sahabatin imam gak niya pataw ang bansiye gak niya pasalan tauhid pasalan hukuman pasalan katalew gak niya patalew ang bansiye sumarawa waktu paturun ayat ini nen kung tinay matato si agaw Allah subhanahu wa ta'ala tinalew si kau siga lamod. Subhanallah. Allahu Akbar. Ima ka inu-inu sikalan manusia ako ituhin. Keseg numdi pinain si amo gay tao, pinain si amo kemon ni parkala sumagawa bangkahapan luk kalaatan gay tapikilwene. Buadapon in kite tumatude ta bulat dunya inen. Pinagbayaan na kita Allah subhanahu wa ta'ala. Ina tilaw te kaam. Makajari kapagbayaan no kay ginawabaran nun pindano bantuk nun atau wagi dumay na rekam tinilew kun kau kuamahandi sa ako ine si pamayambi pegege ko haplela mian makapagpain ke ko pinda ko bantuk kun atau kapagbayaan ko ke ngai Allah subhanahu wa ta'ala magbayaan ine ro kapagbayaan tin duwe ro parkala kahapan duruk kalaatan dumain ke bang kawayan nung ngayon ang kalahatan, gak niya makapagpain pa ini. Dahil ngayon ang gai, kau
magbayain. Bangkyo ngayon ang kahapan, kaurusot magbayain. Puwas bilugi kyo kapag baya. Dua ininin dumi kung pinahin matatto si agama. Hangkan silay kyo magmasusi. Bang bakas magpain Allahin ko tabasta ko parmanan sinilay. Tinagamahan way Allah subhanahu wa ta'ala may siya magmatalewin. Duk surga silay kyo magmasusi bang lamod dukikyo. Bang pain Allahin tinalew ka ang sinarka wattaqun nar waquduha an-nas wal hijara. Tinalew ka ang painne sinarka. Iyan pangatag si Me'a uiddat lil kafirin. Pangibot narkain manusia dukbatu pangatag si Me'a nagda si Allah subhanahu wa ta'ala silipikil ayatin. Ini ayat ininen gak do kay kulamod pangayo Allah subhanahu wa ta'ala si manusia hinang kayo kula di neraka. Subhanallah. Bang hadatinali manusia. Ia bisa Allah subhanahu wa ta'ala. Duk bisa penguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi lajib gak niat magmasiat. Gak niat numbi-numbi. Gak niat nisahan sawe. Gak niat magjina. Gak niat minuman makalango. Gak niat nganyanya. Pegi tapi kilwede sumagawa pegi kita lama pag iman din si Allah subhanahu wa ta'ala. Hinaman haman. Hinang kuy ni mati duko. Ako mati ikaw. Sumagawa niya siksa. Niya pagtumbas puas ang pagkamati may pong tinaim matatuin si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Say kahalan sahabati. Gente makajari detad tebi kahalan tebi kuy kahalan de. Bangtek ka ayat Allah, bangkyo makawas sa ayat Allah, bangkyo makakalay pa esem, ang bandang buwa kung tinaino. Sila'y tinali. Makadari ante, makadari. Pagki kapagbayaan te, dukla, puwas bilugay, di ko kapagbaya. Nanaan si ininen, si waktu batur na yatin ininen, kahunitan niya sahabatin. Bauha, pangatian din, tinapsiran na panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis ini na hadis Ibnu Mas'ud, inna syirka la zulmun azim. Saben na impakanyanahin taman hadian niya. Impagsirikin taman hadian niya. May pong tinay matatto si agam Allah subhanahu wa ta'ala. In zoom ininen tello bahagian nin. Yan ang tello bahagian nin. SMS7 di. Ika-isa, yene inanyanya we'nu Allah subhanahu wa ta'ala. Ininen tamanan hadian niya. Ganya niya pahadji amban ininen. Kamalon? Kasinduyahanin, pinain bang makaeddo alta da milyon ang bansawe, dupang pinain nga niya. Sumakawa kayo ba si Allah? Gakadawhanin niya, pemashad diyan niya. Ang ban pangiddo alta da milyon in. Iyene gabetan mo kapatutan Allahin, si kinabayaan niya. Magsirik kayo si Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang tamarahad diyan niya, may kung pinain. Matatoy si akam Allah subhanahu wa ta'ala. Gibetan mo niyan dambuwa perkalain si aturanne ang tada syai fi mawadi'ihi yan betan mo perkalain si tempatne si betanne na sabay sa miyaan pa inte inaturanne ikadua ang man bayuanan niya ang tadlima ghaira yan ni anya mo sawinon anya mo sawinon saliduan niya niyan pagkaane, aka-akano, saliduan niya pangalta, kemon baywanan niya, bang katauhan mo baywanan niya, kemon baywan na yun, si bayhalian mo. Lamo di ang ban ginisan niya, ikatelo ang ban ginisan sinan niya, ang tadlima napsak. Iyan ni anya niya no ginawaran mo. Kemon kapatutan ginawaran mo, di pangurong mo ino. Mag-ibadat si Allah subhanahu wa ta'ala nuntut ilmu ko ikitebe sa dili billahi nawi bang si Allah dunya bangkew kinaugto atas no magtrabaho bisan limihatos gadjihin bangat ya kimakakan pagigay kyo baya kinaugto gay kyo baya kapegtian bahannon nawi bang si Allah akhirat buin siksain ga niya tamananne in kahapanin ga niya tamananne baya kyo siniksa ginhabaran nun iyan nyawa nun pagtusi bulak dun niya kai antag ni akal nun sila inusal akal may kung tinay matatto si agam Allah subhanahu wa ta'ala sambat Tagalogin sila rusag niya isip-isip
Si may rusab niya, inusal yan ni pamikilin si may parkalainin. Bang si Allah dunya gay kiubaya kinaugto, si may maslabi si Allah akhirat gay kiubaya kinaugto. Pegyain kailuman ginahawaran no, yan ang ngawanon yan pag-ibadat si Allah subhanahu wa ta'ala. In kailuman beteng nun kinakan, in kailuman painte ginahawaran nun, ngawanon ibadat si Allah subhanahu wa ta'ala. Si may pagtimpang no parkalay, gay pagtimpang no parkalay. Si may pubon. Atawa mas palabino pe, yan parkala akhirat. Sa inyo amin kung binay mo ito si ano. Na sinisine pa in may ulamain. Salamat we ni telu inalin ang zulm. Inalin ang anyanya, inetay donin amnul mutlak. Iene kasanyangan mutlak. Ganiya makabinsana si iye. Ganiya makahiluhala si iye. Bangtay doon telu ininen. Sumagawanin bangkyo gay magsirik sa niya anyanya no ginasiw ginawaran no. Niya panganyan no si sawe no. Maka niya bisab kasanyangan no iya pa ini mutlaqul aman. Lamod bisab kyo si ayat ininen. Magkasanyangan bisab kyo sumagawanin depende si hinang no. Depende si hinang. Pamanong de. Ini wajhul istidlalin si ayat to duk si bab inaka muallifin. Sine-sine pa ini niyan makabibigan tauhid inampun Allah subhanahu wa ta'ala pardusihannya. Tagna tamanan hajj ni pamibig mo si Allah subhanahu wa ta'ala, iyan ay magparambus-bus ko si pag-ibadat ni ganiya sa dili. Tamanan hajj ni magparambus-bus ko si Allah subhanahu wa ta'ala. Kasabot sila buah hadis. Kasabot sila buah hadis. Pasuno si miyan inaka ay muallifin. Si hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wa anna al-jannata haqqun wan nara haqqun adkhalahu Allahu al-jannata ala ma kana min al-amal akhraja. Siya distabasate miyaan niya pagkoneksyonan na rukbable. Pagya iya mahunitin daran ininta sabot ko kahit tao masakit ang katawan ni maananin. Sa bang patek ka magkamali si katao bisa. Sa bang patek ka magkamali isip, iyan dalilay, kamali pamasopluan diyin. Hangkan ni bang si Islamic Code, laysa sya'nu fid dalil. Dumain problemahin si dalil pangrung ni kaulay. Sa wasya'nu fihi, atau wasya'nu fil istidlal. Iyan problemahin, iyan pamasopluan no dalilay, bang magtawa dukir bang ini, bang dalilay benal. Bisa Allah, bisa Rasul benal. Sumagawa problemahin, yan ay pamasukluan mo yan. Hek kamanamal magnasihat, pinaanwebe gay kahagad no. Buwis sa Allah, nakaw na may kopainin nung sambang kupur mo, bis sa Allah ininin. Pagye, niya dambuwa pasalan pasalan ambat nasabot ko, pasalan kondom. In kondomin, binis tawid lawap sirik. Subhanallah ka. Bang payaman no basalo sa fiqhul islami, niya si zaman rasulin, niya inalena no ede uzla. Jinari si sala Islam. Sumagawa dumay ni mian maudukten, mura sinalasay parkalaien. Dugga niya ang man ulama magpain haram kondomin ka. Magpain may jamahirul ulama bang dumain hada makruh. Sumagawa bang ulama dahil magpain makruh si parkalaian murad nen haram. Nadumain niya mutlak ke mo hinarang gai. Mura salah saite pegi si kapatutan dende. Bang hadja painte pag compare mo may Kristiyanin do mian Muslim. Happe Duterte kinatauhan mo ni sara kondomin pa kondomin makahap. Pag pikaw bakas ngadji, gibisan katauhan mo bus mangurung kyo dalil mian pasalanian gak magtawa pa inyo wala tatlo auladakum.
Ini, tilaw te kaam. Masay na ko gay tinapatay me kaanakantin. Si parman Allah subhanahu wa ta'ala bang basta no si tafsir kay kan mian painte kitab mian tafsir dumay murad nen we mag-usal kondom atawa papatay mo men makanakin si waktu no parang buwas yan dumain yun makanak manjari ini si waktu no mag-usal manjari nakanak ito gape bohe piyin gape ang kan dumain murad nen ang banien may kung tinay matatuay si agama dumain kemon magnasihat binisaranen parman Allah qala Allah jalla wa ala qala nabi wa magtawa si may payamante bang tawa duke pinasoplonan na tawa bang ini angkan kewajibante ini mga nanan sininen niya painte parsupatan ne bab turuk yene mian hadis to pain pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam man syahida an la ilaha illallah sine-sine painte magnaik saksi gak niya patut sinum memalingkan Allah yene kalimat tauhid dai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah atau la ilaha illallah sila-sila na benal na yan wahdahu la syarikalah gak niya sakutune wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu duk pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam mian ipunne duk rasulne duk si Isa kahagatne in iya nabi dumain iya Tuhan pinaasik wa Allah subhanahu wa ta'ala surga sikakahan amalin sikakahan amalin walhasil maksudten magpahit ka amal paano na sininen na ininen inalinan we de dalil we may kasinduehan mian kaluwas ang banpil ka ahus sunna wa jama'a we mararahi ko manusia ay magpahin la ilaha illallah wa muslim we makasik surga ini ada wabit nih, ini may surut nih. Magpain kau kalimat la ilaha illallah, sebaiknya ilmu nu pangatino bang ini makna la ilaha illallah. Liqaulillahi jalla wa ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Dinak hinati, dinak pinangantian. In parkalapain la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Gak niya patut sinumbang malaikat Allah subhanahu wa ta'ala gay mararahi dela ada magpain ko la ilaha illallah we mian painte muslim ne kiuga gay mararahi bang payaman mo mian si zahir sumagawa bang dilem pangatian Allah subhanahu wa ta'ala menghukum niya hindi ka maghukum kamar ne ini may munafikin gay kasi magpain la ilaha illallah magpain siya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sa ini aka Allahin. Fiddar kil asfali minan nar. Siya nito mo ng diyawa, diyalim tiddas narka. Pigge, in pamibeg di la ilaha illallah, nga benar. Gataid daw de surut yan pa ini as-sidq. Sinaben na wede al-yaqin. Bibinatag wede dalim pangatian de. In la ilaha illallahin. We puting hadja. Pa ini la ilaha illallah sa nga benar. Gak sila benar we de pangandakan la ilaha illallah. Gak mian tinuhut we de bang ini pangandakan la ilaha illallah. Ilanggalan we de pamagisan yene la ilaha illallah. Nambanian pada Allah subhanahu wa ta'ala yene munafikin fit darki asfali minan nar. Tamanan diawa ni si diletik kasnarka. Ambanian gi mararahi kita magpain kita la ilaha illallah. Nabang kyo saben nam nung ko may surut na itasabot kulay surut lay tasabot ko magpain kay la ilaha illallah duk Muhammad Rasulullah duk Isa Rasul ya dumain niya Tuhan pay Allah pay pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam adkhalahu Allahu jannah ala ma kana min al-amal pinaasik wa Allah subhanahu wa ta'ala in manusiain di dalam surga siya kahikahan ibadat ni walhasil siya kita magdahiluhan ng hinang kahapan pegge binis si kakahinante. Dumain mananin bang kayo maghinang sa miyan? Sali posisyon ng gai. Gay magsali posisyon magbidda si kakahinang may kung tinay matatoy si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kansiway kita magpahit ka, hinang. Si dambuha hadis, miyan bilang last ni hadis ini bisa nag-iubos pag inina ng baca kinuntinyo sini paganti. Walahuma fi hadithi Itban
fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Ini yang pinatampal oleh Rasulullah niya surut la ilaha illallah. Pa Rasulullah sabennal pa inna in Allah subhanahu wa ta'ala hinaram we'ne narkain ebutin sine-sine magpain la ilaha illallah. Ini tamani ini aja la ilaha illallah Muhammad Rasulullah haram ni siya ako narkain kai. Pagpanguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam iya batagi bidzalika wajh Allah. Sibay karena Allah, sibay ikhlas. Walhasil niya dawabit ni. Niya kondisyon ni. Niya kondisyon ni. Nanaan si ininen, hadis ininen, dambu amban sahad jihad jedalil in la ilaha illallah niya surut ni. Duk dambu amban sahad jihad jedalil pinain. Bang keu makabasa sin la ilaha illallah bisan pe keu magjina. Bisan pe keu magkupur si Allah. Bisan pe ini ni kawayaan mo masih keu makasik surga. Dalilin, ini dalil. Ini tersebut terhelule. Man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa anna Isa Abdullah wa Rasul wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wal jannata haqqun wan nar haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana min al amal. Masih keu pinasik surga. Sabutun si hadis ini nen. Paino ini. Paman ko hadis ini nen. Bang kemon ke magpain la ilaha illallah makasik surga kai. Sabi niya kondisyon ni. Duka kahanun sabi munafikin gak bisa magpain la ilaha illallah. Magpain ni magpain. Naway magpain Allah Ta'ala siya tawanan biawa dalam tetes nafkah. Walhasil dia dawabit ni. Dumain basta-basta. Hangkan waktu kami magbuhadara kulai si mabarakat sangin niyan pinaganti ko ikatuan abul. Ubus ko mga litsurin sa niya ang pagkitapik kung pasal may supi may akida, yan ay pamarat saya. Niya dambuwa painte brother atau kampung tinai, matatto bilaw ko ini hupluma. Pag bilaw ko ini hupluma, painte basahon kita bininin. Sampai sinapot wa ini sipatin pagkipanagnaan la ilaha illallah, kalimat tawhid. Pain ko subhanallah. Gay pain ko magtep sinalasay kalimat la ilaha illallah ininen makahurod telu elew makahurod sa 40 elew magtep duki sibay amak abji may puan tahun duki magkamali pwede bahasahin ang hadja ko painde mian bay mian asas basic hadja tagilan mo basic agamahin sibay aamutamakin bang sila ilaha illallah. Hek kabanamal hadis magpain umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Bang bayaman mo hadis ini niyan. Magkamali hek kabanamal magkamali si manane. Hangkan ni hek ka pinapatay we na bisan niandanakan ni bang makasulang manhaj ni. Nga maghapin ko ito sila hati. Oh? May ustad no kaparin nyo pinapatay we may ISIS. Pasalan sa iyan kamali pagpahamin. Nambaliin may kung tinaay matatto si Adam Allah subhanahu wa ta'ala. Dumain kemon magpain la ilaha illallah. We akno. We ini ben na muslim gay. Nabang painte dalang pangatian lay. Allah kyo gay. Allah ta'ala magbayay. Sumagawa pa ino si may niya surut. Ne si may sinaben na la ilaha illallah. Si may sinainin kemon. Na pagpanguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam iyabtagi bidzalika wajh Allah dan buang ban surut la ilaha illallah al-ikhlas. Subay karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tasabut pa si damuha hadis amban hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Si hadithus syafa'ah pa ini si panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam man as'adun nasi bi syafa'atika yawmal qiyamah ya Rasulullah. Sino may pa ini tamanan kegan ni manusia tasapatan sa kiamat. Pa ini panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Sine-sine pa ini magpain la ilaha illallah khalisan bennal ang mandaling pangatian ni. Ini mana ni? Sibay ikhlas. Ini mana ni? Dumain kemon magpain la ilaha illallah sinapati Rasulullah. Ang kananiyak dawabit ni, niyak kondisyon ni. Sayin kalanaban ilmuin ni pong tinain matutto si Alam Allah subhanahu. In kasabennahan ni lemang kumanamal mag-explain atau kan magsalasay may pagkalainin. Pagki kulang manamal ilmu ko. Kulang manamal ilmu ko sumagawa insyaallah bang pen kumap Allah subhanahu wa taala bang kamali ko. Bukat tapin kita ini magkamali. May pangutim may matatto pung tinai
si agama Allah Subhanahu wa taala. Sikap tangan pengutin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah. Si hinaram Allah Subhanahu wa taala si iya narkain. Sine-sine magpa la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajh Allah. Si atas dua bisara pa ini ulama. Panagnan bisara bang bennal in panabut la ilaha illallah. Bennal ang mandeleng pangatian no sinabennal wa udah akanen hinaram sika unarkain mutlak gayyo makasing kunarka al-qaulul awwal bisa panagnaan so dumay itu magtila dumain pagmaana hadja ikaduwe bangkew magpain la ilaha illallah usta mian bennal la ilaha illallah sa niya mian ne partusihanno niya me makahinang kiyo makainom kiyo inom makalango bang patek ka mian makaanyana kiyo sa dili bibilay na hinaram sab sikao tatat delem narka sa niya waktu makasit kiyo narka bang kawan Allah Subhanahu wa taala pagay niya duseno pagay bang sadia bandu si hadje kaidahin na siresebon bi sadia bandu si sirik delem pagbaya yan Allah Subhanahu wa taala. Bang kamaya na Allah pagi ka kyo magsirik bisan kyo taga sa pasek ni kyo surga kanya makaditius siye pagi ka kyo magsirik sabang kamayaan ne pagi taga si kyo luklakan ni kyo dalam narka na makasit kyo narka sumagawa hinaram isab sika uyene tatap kyo dalam narka duwe panagnaan bang tabepeg mo kemon sampay ga niya parusihan mo makapagtawbat kyo pilni hinaram sika unarkain gay kyo makasing kunarka. Ini nen murad nen fa inna Allah harrama 'ala nari man qala la ilaha illallah. Ikadue bangke umate taga duse haram sika utatap dalam neraka. Nambani en pinakuten me pung tinay matatto si agama bang pa ingi pinasingko si kita neraka pigi subhanallah. Abu Talib si Rasulullahin sapatos dubong inet do amban neraka taman bukune pinasit si iye ne tamanan diawa siksa nen sumagawa maliko aku tekne. Hi para sa narka dukbang iye pinaaka iye ne tamanan lang kyo siksa nin bu para hal niya pemban iye siksa malamakan o taman ini do narka nan baniye magkakalibon kiti amban me para kala kasabot tayen bang pa kita taufikan Allah Subhanahu wa taala kemon si hinanghap bang pa kita mian urungan Allah Subhanahu wa taala iyene mian bisara pabalik pagtaubat si Allah Subhanahu wa taala dari umang kamatayte. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bang niya painte panilew insyaallah ang sirante bang kalesin bagi bangga nian na 50